we are back again at Jom Minum Bersama ataupun JMB. Dan saya sebagai host anda hari ini, Biharis. Dan kita akan jumpa lagi dengan orang kata guest yang profesional. Sama juga macam minggu lepas sebab ada banyak lagi soalan yang kita nak rungkaikan. Iaitu kita bersama dengan pengarah urusan syarikat Benchmark Property Management Sdn Bhd, PMGR Nevish Kumar. I rasa ada yang part I nak tanya ni adalah yang part paling pening kepala. Sebab apa? Property management ni macam kita tahu bukan technical semata-mata, but it also involved with emotional. Macam pihak Mr. Nash akan hadap dengan komiti yang keasal haluan, which is ada disagreement among komiti, ada resident yang asyik nak komplain. Kita bukan nak salahkan resident kat sini tapi kita nak cakap tentang realiti apa yang dihadapi oleh property manager sendiri. And then bila ada emergency breakdown tengah-tengah malam ataupun ada isu yang sampai viral dekat social media, so macam mana ataupun apa cara untuk pihak Mr. Nash hadap ataupun manage expectation and conflict ni sebenarnya? Okay. Masalah utama dalam your question kita ni human, manusia, right? Benda yang paling weakness yang kita last kali kita akan pakai is emotional. Kita ni human ni akan cepat jadi emotion. Kita cepat jadi marah, kita cepat jadi sedih. Semua benda kita akan buat. So jadi apabila kita we are facing satu masalah, contoh rumah saya leaking, okay? Jangan jadi emotional dulu. Okay, jangan jadi emotional, jangan jadi panik. Because saya percaya every problem there's a solution. Setiap masalah ada penyelesaian dia. Tetapi bagaimana kita nak bawa masalah ni untuk ke penyelesaian? Because when we are being too emotional, right, we cannot resolve the problem. So, mungkin penonton bolehlah fikir balik, berenung-renungkanlah apa yang saya katakan ni betul ke tidak. So, jadi kalau contoh kita punya dalam rumah leaking kan, benda pertama yang kita buat, cari solusi yang paling cepat dulu. Kalau leaking dia kecil ataupun tak begitu serius, letakkan baldi dulu. That is the first thing. Kalau major, tutup stopcock dulu. Ataupun panggil security guard. Pergi ke water riser, tutupkan air untuk ke unit. These are the solution, the first solution, right? So kedua, apa yang perlu kita buat? Kita call kepada MO, Management Office. MO kena jalankan peranan dan tugas. Hantar technician pergi ke rumah dan buat inspection. Daripada mana leaking tersebut datang. Sebab kalau kita ambil daripada dari segi piping, piping ni mungkin satu, it can come from the common area. Mungkin daripada roof, dia terus masuk dalam unit dan dia pergi ke common area. Kalau pipe terpecah, that is under management. Tetapi kalau dia internal pipe, macam ada setengah rumah, pipe rumah tersebut dia link atas bumbung ataupun atas silik. Kalau macam tu, repair tu owner kena buat. Ketiga, kalau pipe tu datang daripada unit atas ke unit bawah, itu dia panggil sebagai interparcel leaking. So tengok, dekat sini saja saya dah bagi 3 situasi. Situasi pertama, kalau pipe tu adalah di bawah tanggungjawab MO. Kedua, kalau pipe tu di bawah tanggungjawab owner. Ketiga, kalau pipe tu di bawah bertanggungjawab owner atas. Nampak tak? Ada 3 masalah di mana ada 3 pihak yang akan kena buat solusi dia. So jadi, kalau kita ambil topik piping ni, kalau MO, kalau contoh common area pipe, very simple. Di sini MO kena jalankan tugas. Dia kena bawa kontraktor, dia kena, see every problem ni dia kena stipulate timeline. Itu masalahnya. Saya tengok daripada sudut pandangan saya lah. Even some of my managers juga, kita ikut timeline. Sebab tu I'm very, very particular. Timeline dan communication ni sangat penting.
Kalau kerja tu dari segi pihak MO kena buat, MO kena bagi tahu, okey, roughly dalam berapa hari kita boleh siap. Kalau kita dah bagi kita punya works, then we have to comply accordingly. Kalau kita kata 3 hari, 3 hari. Sebab tu sebelum kita nak bagi satu deadline, kita kena buat kita punya homework. Kita call kontraktor, kita tanya barang ni boleh dapat ke, berapa lama akan ambil. So daripada maklumat ni, kita bagikan maklumat kepada owner. Kalau kedua, kalau internal unit, owner have to settle. Tu owner panggil kontraktor sendiri, tempat mana yang owner buat, bayar, dah settle. Ketiga, yang ni rumit sikit. Di mana owner atas kena repair. Dia kena hantar kontraktor, repairnya kena dijalankan melalui owner bawah. Kat rumah daripada owner bawah. So yang ni MO, dia akan hubungi owner atas dan owner bawah, dia akan link both of them. So mereka kena berhubung. So kalau order yang apa orang kata, owner yang bertanggungjawab, very fast boleh resolve. Bawa kontraktor, okey, siap, owner atas bayar. Ada juga di mana kita juga hadapi masalah. Di mana owner atas tak nak buat. Bukan satu tak nak buat. Dia ambil dia punya time. Sebab kos tu owner atas yang kena tanggung. Kadang-kadang ada juga some of my friends lah yang mana duduk kondo, dia kata, leaking dekat rumah bawah, kenapa saya kena buat? Saya kata, bro, you tengoklah plan dulu, piping plan macam mana. Kalau pipe tu, daripada you punya WC mangkuk tandas, pipe tu kadang-kadang pergi ke unit bawah. Kalau yang tu kadang-kadang end cap dia pecah, yang tu you pula kena buat. Takkan owner bawah nak buat. So benda-benda macam ni kita perlu faham dulu. Owner kena ambil faham. Lepas tu, kalau owner atas tak buat, ia akan berumitkan MO akan issue form 28, form 28. Dalam form 28 tu, MO akan nyatakan apa masalah, ambil gambar semua, hantar ke owner atas. Kalau owner atas tak buat, benda ni akan bawa ke COB. Kalau masih lagi tak buat lagi, owner ni kena bawa pergi ke tribunal untuk dapatkan award. So merumitkan lagi masalah dia. So jadi sebab tu saya kata emotion is number one in reality. Macam komiti they are not working together lah, diorang ada masalah diorang sendiri, disagreement on the day to day operation. This is all I would say. Saya tak nak komen banyak lah pasal benda ni. Sebab ini we have to think. Kita perlu fikir apakah agenda utama kita menjadi ataupun kita masuk dalam komiti ni adalah untuk menjaga hartanah tersebut, kualiti, dari segi aset and all those things. Jadi kita punya fokus tu kena penting. What is our focus? So jadi kalau fokus kita terlari, that's where all the problem. So I tak nak sentuh much on this thing. So as I say, kita sebagai owner jangan jadi emotion. We don't go with emotional ni. Okay. Lepas tu kedua, macam resident nanti kata kan, resident yang asyik nak complain je kan. So I dah bagi solution number one. Nombor satu, jangan jadi panik, jangan jadi emotion. Every problem has a solution. Okay. Lepas tu MO kena buat SOP, complain SOP. Macam setengah company macam saya, kita dah ada apps kita sendiri. Kita ada property management apps di mana bila owner ada nampak komplain ataupun dia nak lodge komplain, dia tak perlu nak turun bawah ke MO ataupun email ke WhatsApp, tak perlu. Dia buka je apps tu, dia tangkap gambar contoh lampu dekat tingkat 5 tak bekerja, dia terus akan pop up ke MO punya dashboard. So nanti kita punya technician, dia akan pergi buat tukar lampu, lepas tu dia akan ambil gambar, dia akan update balik kepada owner. So saya sebagai seorang bos, every time saya akan monitor dashboard tu ataupun my manager akan monitor dashboard. Macam tukar lampu is no compromise. Within the same day kena tukar lah. Guys, itu bukannya benda yang susah. You pergi kedai hardware beli lampu RM12-13 dah boleh tukar dah LED ni lampu kan. So itu tak ada masalah. Ada setengah masalah yang mana macam satu perlukan bajet yang tinggi ataupun kedua kita perlukan approval daripada owners. So benda-benda masalah-masalah yang di mana kita perlukan masa, MO ataupun JMB MC kena terangkan masalah.
communicate kepada owners. Saya rasa daripada sudut pandangan saya, kalau kita boleh justifikasikan ataupun kita boleh justify that particular problem, that it will take time due to these are the steps or problems which we are facing, saya percaya you and I as a owner terfaham. Dia akan masalahnya bila dalam rumah. Bila berlakunya dalam rumah, that is where it creates a uncomfortable environment. Cuba bayangkanlah orang datang rumah kita, tengok air leaking. So dia jadi situasi tersebut dia akan menjadikan kita lagi cepat marah. So jadi untuk masalah-masalah mana yang kita perlu bagi tumpuan, kita bagi tumpuan. So these are the things where I kata kita kena create SOP. Complaint SOP, complaint handling tu important dari segi management office, dan juga untuk emergency breakdown tengah malam, kita juga ada SOP. Macam contohlah, ini perkara yang selalu akan berlaku. Tengah malam, elektrik tak ada. Contoh, elektrik tak ada. So, jadi, siapa kita perlu call? Di sini, resident ataupun komuniti akan call MO dulu. MO, tak ada elektrik. So, MO, manager ataupun eksekutif kena datang dengan chargeman, kena datang dan kena check dulu apa masalah. Kalau masalah tu daripada internal problem, mungkin daripada LV room ke ataupun daripada HT room. LV ni low voltage, HT ni high tension. So, kalau masalah daripada sana, dan kita perlu immediately rectify the issue menggunakan duit tersendiri. Duit kita bermaksud duit JLB lah. Saya explain kepada komiti apa masalahnya, berapa costing dia semua, then get the proper approval and go accordingly. So macam tadi bagi tahu, macam contoh security kan, dia kena tahu apa SOP dia kalau tak ada elektrik. So dia kena ketatkan security dari segi surveillance, kawalan and all those things. So this is more on compliance and governance and policy. Apabila berlakunya situasi macam kebakaran, kita perlu ada juga SOP. Kita kena ada emergency response team, kita kena ada emergency response plan. Kalau dah jadi kebakaran, siapa yang perlu kena berada, apa tugas mereka, semua ni adalah SOP. So jadi kita boleh beritahu secara mendalam, tapi akan ambil masa. So jadi saya beritahu secara secara general apakah perlu dilakukan untuk masalah-masalah sebegini. Dan sebagai kesimpulan saya boleh katakan communication is everything. Sebab bila dapatnya komplain, orang yang sebelah sini akan tunggu apa yang you nak buat. What are you going to do now? Now, I want it now because I tak boleh tunggu. They want action lah. Yes, they want action. What is the action you're going to take? Action yang tadi saya beritahu tadi. How, when, what. The five husband and one wife. That is a question. Answers we have to provide. Once kita dah bagi soalan, jawapan yang satisfied, I think they are okay. Residents are okay. So communication ni sangat-sangat important. I believe lah, macam contoh lift breakdown. Ini selalunya berlaku. Lift breakdown, okay. Lepas tu tak ada notice, tak ada communicate. Orang nak tekan lift, especially pagi dalam pergi kerja. Ada setengah kondo, ada 2 lift je. Kalau satu breakdown, just imagine. One turun naik. Tinggi lagi. So orang pun macam, kenapa lift ni breakdown? What is happening? Why is this breakdown? Tapi kalau belakang cerita dia ada mechanical parts, di mana yang tu kita tak boleh nak, we cannot orang kata apa, kita tak boleh nak depend ataupun orang kata apa, we cannot expect benda ni akan rosak pada hari ini, pada masa ini. Mechanical memang bukan macam tu. Dia is very constructive. So kita tak boleh nak bayangkan. So jadi bila berlaku dia sebegini, immediately MO kalau ada WhatsApp group, dekat MO dengan all the resident, that is the first thing. Masukkan dalam WhatsApp group. Okay, dia resident lift ni breakdown sebab ada relay problem. Okay, berapa lama mitigation?
Okay, dalam masa 45 minit, technician akan sampai untuk tukar. Ataupun dalam masa 45 minit, technician akan sampai dan dia akan buat inspection dulu, baru kita dapat tahu apa masalahnya. So, approximately dalam 2 to 3 hours, kita punya lift akan breakdown. So, at least orang tahulah. Oh, okay, actually, ni rosak bukan masa apa. Dia actually ada kerosakan mechanical. So, kita at least, tahap kesabaran tu kita boleh sabar lagi. It is not because of human error. It's because of mechanicalnya ataupun technicalnya reason lah. So these are the things where we have to look into it lah. Kita sebagai seorang pembeli rumah certified, we have to be really patient. As I say, don't go under emotion. Kita kena compassion, caring, courage, At the same time, MO pun dengan JMB MC pun kena communicate. So that's the vital thing lah. Yes, very true. Itulah macam kita as a resident is a human and kita deal dengan manager property pun a human itself. So emotion tu semua orang berhak untuk rasa. Kita tak nak apa orang kata bukan apa yang kita rasa tu tak valid, tapi how we manage to handle the emotion itself. So what is your advice dekat ahli JMB and MC dekat luar sana supaya relationship dengan property manager ni lebih efektif? Okay. Bagaimana mereka boleh buat relationship mereka lebih efektif? Yeah. More effective is understanding. Understanding. Understanding ataupun persefahaman antara dua pihak. And communication. Kita kena communicate untuk bagi orang faham. Kalau kita tak communicate, people don't understand. Daripada sanalah kita akan dapat feedback yang negatif. This MO is useless. Tak boleh pakai. Sebab I don't know what's happening. Saya tak tahu apa yang tengah berlaku. So, bila kita update kepada komiti, kita bagi solution. Tak semestinya solusi kita adalah muktamad. Brainstorm, mungkin my idea is this. Mungkin chairman ataupun treasurer ataupun committee member lain. Kadang-kadang MO dengan JMB dia minta pendapat pandangan resident juga. Bukan semualah. Macam contoh, mungkin ada slab leaking kan, ataupun structure punya problem. Kalau contoh ada resident sana yang ada professional architect, so mereka panggil, sir, can you boleh tak bagi kami cadangan ataupun idea macam mana kita boleh buat. So bila kita work together, sebab tu dia stratified ni, dia is a community. Mana-mana pun kita ada community, daripada pelbagai jenis bangsa, right? So this is where now we have to really work in hand. Untuk kita capai matlamat. Our matlamat is untuk make sure building kita terjaga dan terurus. So this is the role play yang kita perlu lakukan. Saya nampak apa-apa pun masalah, SOP orang kata kunci utama sebab itu strategi untuk kita capai kata sepakat and solution. Okay? Tu kita berbalik kepada dunia zaman sekarang lah, zaman kini. Zaman sekarang ni resident semua nak digital. Macam kita tahu kita dah ada generasi yang macam-macam. Kita ada generasi X, Y, Z, Alpha, Beta, semualah macam-macam. So yang lebih pakar dengan teknologi. Nak online payment lah, komplain pun nak track kat app, nak instant update. Macam kita dengar juga Mr. Navish ada bagi tahu kita pasal property management apps. So zaman sekarang ni memang penuh dengan teknologi. So you rasa teknologi ni tengah transform property management dekat Malaysia ataupun tidak? Yes. Is in the process. Dalam proses in a major transformation. Dia perkataan teknologi ni sekarang dia bukan lagi teknologi tau. Dia jadi support tools. Support tools. Sebab apa? Support tools ni dia jadi expectation. Macam keperluan. Yes, keperluan. Expectation. Orang kata, masuk je, ada apps ke? Ada. Sebab teknologi ni tugas dia adalah untuk memberikan convenience. Untuk mendapatkan maklumat, data, anything, So, kalau dikatakan teknologi tak ada lagi. Dia dah jadi support tools. Untuk kita jalankan kehidupan harian kita, kita perlukan support tools ni. Alright? Di Malaysia ni,
kita panggil dalam industri property ni dia panggil sebagai PropTech ataupun property technology. Alright? Sebab dulu mindset, resident punya mindset, management office pukul berapa? Buka. Tapi sekarang, bangun je sekarang punya mindset, kenapa app tak update lagi? Oh my god, app tak bekerja. App tak ni. Sebab semua kita buat melalui app. Bayaran, view maintenance bill, view syncing file, semua dalam app. Notice pun sekarang dah masuk dalam app. Dah jadi e-community dah. So apps ni sekarang dia dah jadi macam support tu, tak beritahu. Dan kenapa ia sangat penting? Sebab perubahan masa. Dulu kita tak pakai smartphone. Sekarang kita dah pakai smartphone. So bila dah datang smartphone, demand dia untuk software developer untuk develop apps pun dah banyak. So mereka dah createkan convenient, untuk para pelanggan ataupun untuk para residents. Alright? So macam contoh Grab. Ataupun kita bercakap daripada kita punya property management, even benchmark property management kita dah ada kita punya property management system sendiri. Yang mana kita develop, menggunakan kita punya software developer kita sendiri. So kenapa? Sebab resident dia tak compare kita dengan building dah. Dia compare dengan apps. Building ni pakai apps apa? Building ni pakai apps apa? Faham tak? So trend tu semakin lama semakin berubah. Tak tahulah dalam masa 10 tahun ni macam dunia kita ni akan pergi ke level mana, Mungkin kita sekarang pun time COVID, orang kata kita punya industri dulu time COVID, semua was in a very puzzle situation. Macam mana nak buat AGM, macam mana nak jumpa klien, macam mana nak runkan GMB meeting. Tapi dalam masa seminggu 2 minggu, kita dah runkan semua jadi online platform. Adapt. Adapt. Even AGM kita dah buat via online. So the evolve. Nampak tak evolve tu daripada segi teknologi. Dan kedua, of course, it creates convenience. Orang dah tak perlu travel kalau ada meeting, kan? Dulu kita kena travel ke Pegasus. Tak perlu sekarang. Buka je laptop, ada internet, on. Ada Google Teams ke, apa-apa, kita dah boleh buat meeting dah. So, bila kita kena createkan convenience. That is what digitalization is all about lah. Macam contoh, apa yang kita ada, kita punya dalam apps. Contoh kita punya online payment. Payment semua sekarang kita dah buat online. Semua kita punya site yang kita manage, semua kita dah pergi kepada cashless. Kenapa kita buat ini? Sebab nombor satu, kita dah kurangkan risk factor. Mungkin dari segi wang hilang ke, mismanagement, shortage and all those things. So sekarang yang benda tu semua kita dah eliminate. Now, it is very transparency. Berapa duit masuk, you tengok je kat bank, besok dah boleh tahu dah. Lebih detail lah. Lebih detail, yes. Kedua, kita dah boleh tahu, complaint tracking. Jangan beritahu tadi guys. Owner nak complain, semua dah boleh pakai apps. Orang dah boleh complain. Lepas tu, broadcast update. Notices, kan. Semua dah tak perlu dah lekatkan notice board. Semua dah masuk dalam apps dah. So, yang seterusnya, visitor registration. Yang ni saya nak contoh sikit. Sebab kita punya, bila kita cakap tentang PMS, Property Management System, kita juga ada satu sistem lain di mana Visitor Management System. Di mana yang tu lebih high-tech sikit. Bila owner nak panggil visitor ke ataupun mereka punya maid ke siapa, mereka just register dalam app tersebut. App tu akan create satu QR code. QR code tu bagi kepada ni visitor. Bila visitor dah masuk, security guard just scan QR code tu dah boleh masuk dah. Kalau tak dulu, owner kena call MO kena hantar email kepada security ataupun bagi notis. You dapat tak? Convenient tu dia dah jimatkan masa dan jimatkan tenaga semua. So this is the evolve of the technology. Sekarang teknologi ni bukan dalam industri property management ni, dia bukan sekadar createkan convenience. Tapi dia dah ubah structure kerja. Struktur kerja tu pun dah ubah. Sebab apa dulu, PM team ni dia jadi human processor. Macam contoh, ambil call, tulis logbook,
update manually, semua kena update manual, payment dah apa ke, cari invoice, dulu filing, sekarang semua dah ada card system. Kita dah ada payment system, payment gateway, online payment. So, and then kita juga akan avoid repeat benda yang sama. Sebab kita human kan. Bila kita kata hari ni, mungkin seminggu kita dah lupa. Tapi dengan adanya sistem ni, kita boleh masuk balik, kita boleh track balik. Dengan adanya sekarang AI, now we are talking about AI, artificial intelligence. So dia lagi advance lagi. So sampai dia boleh cari, dekat mana kita simpan dokumen ini, berapa lama, owner punya history, tenant history. So the technology is evolving. So jadi pihak MO dengan pihak JMB MC, mereka kena ikut trend. Ikut trend sekarang. Kalau tak, you akan tertinggal zaman. Orang dah pergi jauh, you masih lagi baru nak update, nak upgrade, you nak implement, it will be too late. Too late. Because adanya technology is going to make our life easy. Bila ada the tools untuk make our life easy, why not? Kita pergi. Tapi ada pro and cons. Ada pro and cons when we are using a technology. Untuk dari segi PM, tak ada pro and cons. Tapi kita kena tengok apps yang lain lah. So kita kena tengok ada pro and cons. Jadi kajian kalau kita tengok macam contoh daripada segi sistem, nak bagi tahu macam kita punya payment system kan. Sekarang kita ada banyak sistem dalam industri. Macam contoh, nak bagi tahu kita ada CSS, kita ada condo master, kita ada iResidence, iProperty, macam-macam sistem dah ada dah. So apa sistem ni buat? Dia dah boleh buat auto reminder. Auto reminder dia dah boleh hantar ke WhatsApp, dah boleh hantar ke email. Lepas tu mereka juga dah ada dashboard. Berapa defaulter yang ada, berapa orang dah bayar, siapa yang kita belum billing, semua ni dah ada dalam dashboard. So senang. In terms of information inventory is very very useful for us. Dan satu lagi data trend. So daripada sana kita boleh predict breakdown. Macam saya kata preventive maintenance kan. Sekarang ni app semua mereka dah ada juga asset management. So dalam asset management MO ni dia dah boleh update. Contoh, ada sebuah unit account di management office berjenama Shark. Dibeli bila last service, semua ni dah boleh masukkan data. So you masuk je, okay, account Shark office, you dah boleh tengok data dia. So daripada sini, data tracking is important. So ini pun dah create kan dia punya solution dia. So jadi, apakah impact pada industri? Secara keseluruhan, building ada sistem. Bila building ada sistem, number one, kita dah ada transparency. Very transparent. Kedua, less argument. Kenapa less argument? Sebab lebih detail, data semua is all system generate. You tak boleh nak, human boleh lah kita nak pentong, tapi system is very direct forward, right? Lepas tu, easier collection. Senang kita nak buat collection sebab dalam dashboard semua dah ada dah. Lepas tu, kedua, building manual. WhatsApp. Sekarang, kalau kita ni, dulu ni dalam 5 years sebelum ni, semua benda kita masuk WhatsApp. I tengok dalam group pun ada dekat-dekat 50 WhatsApp group. Betul tak? So, benda-benda ni semua kita kena eliminate. Because 50 WhatsApp group, you nak kita go through yang mana? Banyak tu. Banyak benda kita nak go through kan, lebih kan? So, it's not going to be convenient. Lepas tu, and then kita dah boleh bagi tahu, bila dulu manual, saya dah bayar. I dah bayar dah. Tapi, mana receipt? Tak ada bukti. Tak ada bukti. Takkan kita nak simpan receipt tu sampai 10 tahun? Betul. Bukan seorang nak handle. Bukan seorang nak handle. So, bila dah adanya PropTech ni, so dia dah menjadikan kerja-kerja property management ni senang, teratur dan terurus. Alright? So, jadi, bila dah adanya PropTech, saya punya pandangan, pihak JMB, MC, MO have to look into it really. It's time now. Dah sampai masa. Sebab dulu property management yang bagus, okay, pandai handle people. Dia kata, okay, you pandai handle people, you is a good PM company. Tapi sekarang, bila you pandai manage information, you are a good property management.
So that's the difference. So bila trend ni evolve, so semua benda kita kena evolve kan. So sebab future PM dah bukan clerk ataupun technician. Kita akan jadi operator. Information operator. Sebab bila kita ada sistem, when we operate the system, kita dah jadi operator dah. So MC dengan JMB yang mana dah ada, tengok evolvekan trend lagi. Macam contoh AI. Okay, tengok study apakah elemen-elemen artificial intelligence yang kita boleh masukkan. Macam contoh CCTV. Tengok all this dah ada AI dah. Dia dah boleh track mana orang masuk sampai dia keluar. Point mana yang dia berdiri, So benda-benda ni in terms of safety, banyak benda yang ada in terms of this digitalization. So jadi secara kesimpulan, apa yang saya boleh bagi tahu is explore and get fun with it. Alright. So nampak bahawasanya orang kata teknologi tu dah memang support tools dah untuk apa-apa pun sebenarnya, lagi-lagilah property management. So what do you think building yang still pakai cara kuno manual, macam kita tahu ada risiko daripada segi contoh macam money, kita lebih transparent. Tapi kalau contoh lainnya, apa yang akan jadi satu risiko yang pihak PM akan hadapi bagi building yang still jalankan cara yang kuno ataupun manual? Okay, manual, okay, macam satu lagi contoh yang boleh bagi tahu adalah dari segi technical. Macam saya dah bagi tahu tadi. Bila kita tak dapat track down sesebuah equipment tu, bila kita last maintain, bila kita last service, mungkin service tu kita dah buat 2 tahun lepas. Mungkin dulu buku ledger lah kan, buku apa tu, logbook. So logbook tu kita mungkin dah simpan dalam store. So kita dah track balik, it take time. Kita take time. So bila kita tengok overall, I would say penggunaan cara manual ni ada banyak kelemahan. Dulu maybe fantastic way, tapi that's the thing lah, ada satu cabaran yang kita hadapi di mana the older generation ni, for them it is quite tough sikit lah mereka nak implement ataupun to adapt this current digitalization. Tapi ada setengah resident lah, this is just for the sharing. Bila kita hadapi COVID, kita telah disarankan untuk pakai MySejahtera tu. Yes, betul. Semua orang kena scan. Di mana-mana kena scan, pakai kod. Jadi bila adanya pressure di mana you have to do it, I think all the veterans semua, the older generation dapat adapt apa. Betul tak? So it's just about adapting and educating. Kalau tak faham, sekarang dah ada. Dunia dah ada dalam tangan kita, iaitu smartphone. Buka aja Google. Sekarang ada ChatGPT lagi. Tanya dia abang ChatGPT, dia boleh bagi tahu semua, whatever you want, I'm not kidding, whatever you want, you ask, dia dah boleh bagi jawapan. Kalau tak tahu, kita ada YouTube. Kita boleh belajar daripada sana. So there are many avenues, for us to learn, untuk belajar dari dekat zaman sekarang ni. So for me, if you ask me, to adapt the technology is easy. So itu dia conversation kita hari ni, memang open up mata kita lah. And I love how Miss Nevish explain everything, sebab semua soalan saya dia bagi contoh. Jadi lebih senang lah untuk penonton kita ni faham apa jawapan yang Miss Nevish bagi ni dengan explanation dan contoh tu. Jadi property management ni bukannya sekadar tukar lampu lah, kutip sampah lah, kutip maintenance fee, semua tu bukan sekadar tu. Kita dah dengar yang it is far more strategic and ada macam-macam lagi cara untuk diorang nak handle property management ni. And most importantly, it is leadership, governance and finance. And kepada listener kita and penonton kita ni sendiri, tak kira lah anda ni owner, community member ke, investor ke, ingat yang bahawasanya nilai bangunan ataupun building anda tu bukan bergantung pada location semata-mata, tapi bergantung sejauh mana ianya diuruskan dengan baik. So, thank you for tuning in JMD. Jom minum bersama. And thank you again to Mr. Nevish, our guest, for sharing this valuable insight.
Sampai kita jumpa lagi. Dan kalau korang nak dengar lagi banyak explanation tentang property management, jangan lupa untuk stay tune, tonton JMD for next episode, okay? So, sampai kita jumpa lagi. Stay informed, stay proactive and protect your assets. Okay, bye. Thank you.